برای خوش به تماشاوانین هیجا به برنامه هلوس ام وی هفته جارکدن دی سال پیش پریونه دوی برنامه خدا جی امی بابت که پرگرینگ و کریتیک دروژه ویدیه به میوان نخوره بنرخینن قانونا چارچوبی پشتی کو جاری مجلس و هاتو بو اری کرن جاری سر و کمر و هات امضا کرن و دسپیکا وی هفته دا جی در روزنامه فرمیه ترکیه ده هاته وشاندن اینها جبو پراتیکرنا وی قانونی چه حوجه ده نوا گلیمه دا برسانه کو دخوازم بزانه بن اویک وی چوابش و بچه قانونا چارچوبی وی چواب که و مریتی و هر وها هر چقاس لسر خال نوین هنجاران هاتو با خافتنجی همو خال به وکیری پرزیده نه هاتو بو نرخاندن امی وی ایرو به بریز نوروز اویسال را با خفن بریز نوروز اویسالا سانکو بخواه ده نوا عدالت مجلس ده کمیسیون عدالت یا مجلس ده جی دگره همان دمی ده جی پارلمنترا دم پارتی یا شرنقی پاریزر و به مرابه امی وان خالان بیرا با خفن دیسا و روشا گرتیگی هان چه ببه اف خال چه ده هوینن امی وانا یک بیک هول بدن کو ببرسوینن تماشاوانین هیجا دبشا دویم داجی و انداما سیوانا مجلسا جنین ایزدی به مرابه برئیس خانه اگال دبشا دویم داجی امی نیرینین و درباری و قانونا چارچوبی ده بگیرن ام به برئیس نوروز دست پی بکن برئیس نوروز هم بخیراتن برنامه شیخ باش مرحبا گلک سپاس بله برز نوروز به وی قانونا چارچوبی و قوناغه که نو دست بکرم دکارن رو ساب بیجن هرای گشتی یا کرد دخوازه و یکی بزانه به اف قانون دی چواب که و مریتی انگو اف قوناغا نو و چواب بیش و بکه ده همان دمی دایجی هم پرسنه ده درباری وان خالان دا نها ده روزنامه اندا دا خویانی نوه هبو دگوت کو اف 12 خالن لی دو خالن کو ده ناو دا جی دگرن جبونا پیکانینا انگو کتنا ویه یا مریتی وی پیکورن هون دکارن هنک وان مجارا جمرا و بکن و دتاین وی به تماشاوانین مرا قاله بکن سپاس کن سرچاوا تماشاوانا صلاح بکن ایرو لباکرو کردستان آمده ما شخص چلونه جانگوری آنده تعزیز بیرانین هاتدانین ام جوه که شخص وان چلونه جانگوری قهرمان آنده همو جانگوری کردستان جاره کردی ببیرتینن ایرو اویاستا که ام داقابن در باسکرنا احتمال چهار سریه که حقوقی در بسکرنا احتمالی که ماف و هبون و پاراستنا ناسنامه گله کرد ایدی نبی روژاوا دوزه که روژاوا جزایی که به روژاوا رومت و به روژاوا سیاست بخوا ایرو افغا به کو امتیده در باز بینشی به منت و به کدوان کسانه جارکیلی بیتینم ناوروکا یاسای جبریا کو یاسا در که بیجی گلک گوتن ناوروک احتمال هات بو نقاش کرن پشتی کو یاسا ایدی تصلاق حتا پربکرن نقاشی کو سر هاتی کرین جی حتا نها نقاشین اصلا حقوقی تکنیک جی ددومن نقاشین سیاسی پولیتیک جی لسر به یاسای و ددومن کو دگاوا کو بکوی مریتی ده ان کتنا ویا مریتی ده شبه نقاش بدومن نها ناوروکا ده یاسای ده راست ام ببیجیم که انجام کی داوی کردن شر ده و که مطابقت کی آنچه پیمانه کی آشتی راست نینه ev yasa işte bu kere meriyeti uçbunda biryani kadar bu kere uçbunda edime ve nikaşın habuna kurda asla hukuk da ve amure ki cezakerin zedetir ve ke kirde ki edi bu bara nikaş kirin ku jiber ve bandura ve zedeye na düşeme ve lijneya hukuk kanunu da jibu ku pekanina bezakoniymiş bu pekanina pevajiye da ve muhatabı sereke ancak lijneya giştiya pevajiye ve düşeme civina koya yeken bike ve nava koda kurudin ancak komisyonun cüda ava bike na çavel herkes değil rujra düşemeye jiber ku kurudin da roş statüya reberi gele kur cigirtin ave ve civine da
راست راست کمیسیونا وره آوا کرن که وره دیار کرن و حتی بو اف کمیسیونا پارلمانتوی دجی به آوا کرن که به هفره بجبن و ایدی ناورو که مریت یاسایه و راست راست امی ببینن. بله هنکی جی لسر وان 12 خالان بسکنن مینا کم روشا گرتین سیاسی هنه مالبات لبندین کو گرتی ورن بردان جبر کو پریجاران تی تعلق بردان وان تی تعلق کرن و چاوی مالباتان لی یگلی کرتلی کو به وی قانونا چارچوبی و جی هنک گاف لستر بین آوتن لگوروه اویک چما نها پیکنایی سدمه گلکن یا یکمین ایرو پیواژی که دولت سدمن شهر سدمن اللهیا خو سدمن روشلات ناوی به هنک تشتاده گاب دا آویشه نه راست گاب کوبره آویتین نشی هجانشی میزیکاتیا خو لسر تپوشینا آزادیا گل کرد راست نه بهراندیه جبو گریلا جبو حوالی میکل آوروپان گلک تشتا اندکارن بیشین لجبو هوالين قرتيجي از راست بشخصي هر كم بدريشم دولت كسي كل قرتيجي ده بينا جي سياسة مدار وشنا مبان دكار كسي ضايق انجي وعمركي شو ده هوالين ساسات ده وان بس ياخد هو كرهينه كي دیگره ولسروا نخواهی حتی کجیوری بده مکی درشتر ده بهراشی بده خیار کردن. ام اصلا حقوق بله میزنن اولی میکن حال سال حبسی ده به دست لیشنای تیگرتن ده نوی گرتن. سیاست مدار من کو بریارن آنها سعی بریار دادگاه ما که مرغان اروپایی جفت ده نه هات بانا گرتن هات بانا درکتن. یعنی لسر حقوق و دموکراتیک بودن ترکیه ده بجاره كده بهرتنا كي قال لك مثلا مقابل تشينا بجبل ام دبيجن تكوشين سكنا سياسة تكوشين الجواكي قال لك جرينجا روشي ونقشريا ده تباجي جديار بكا اري بهنك دراده قابابتنا ده دولة بيشي هنك تشتا جبو بكرين قاب تبيجي ده يسايا بيجي بشتي يسا بكري مريا دبريارا لیجنیا او لهیا نتوی یا نگه که در بکوی اوشونده اولین من گرتی که هیو کاربن سری لی بدن و در بکدن تنه بدا گران کری هیچ باید 1005 و کو دوزین کلی تیده کشتن عمرین چی بون و ببینن دمه که پیش دتر لی اولین من گرتی که هجمارا وجه گله کاتا بودن 3900 و بکارن در کدن 814 کس و لسر کوین روشلانه پیشدتر در بکردن. ناوروکا یاساییه. لبگالا راسترس لسراقی ام ببیجن. دولت لگوری وقتا وقت هر تشتی بیاساییه بکه وقت هر تشت بحقوق پیش بکره بسدن قابل نشاندن وجبو هنک تشتا نکه آن هنک تشتا بسکنه. لبله راسترس هنک تشتی اداری و بروکراسیه بیشی و هر تنا ویده دم جخرت بدقتینه و لسروی نزیکاتی که تدخل کردن. ایرو لگرتی که هذا حوالی میکو دنینن او جلبنده ویا ساینه لبله کو تشعر یسا در نکه بجی نابری دم هری زیاده نابر که احتمال کو بریده نگیکای در بکده هیا و نابری ده طیبتی حوالی می نخوش اندیشین حوالی می کو ایگیتر جو بردان آوا سریلیدان و داخوازی من دومن راست راست نزیکاتی آوا لبنده یاسایه بند پشتی یاسایه بدشتی گرکتن. لی اوی د کیجان دمی دا بقومه میناک بش پرده اویه جینی قاشته نیکرن هنه کست بیجن کو مریت اویه ویدمه ها جوت مهیدا پیکوری هند وی واردا چه دفکرن آگاهین بردستی و چنه اما سراست بیجن لگوری بریارا او کسی بود بیجن جوت نه لگوری جیبینا مگیکای دیشته بیجن شاید کدوم ها جارل دیجبه هری داوی پنجی طبقی جیبیا بود و مهجید به پنجی جوتمه herkes lebende ku penci cürme hecilina ku megekay de çelu ve edi birya der bikave. Em lebende ne ku hendiktir yani demek müziktir jî ev biryar der bikave o çelu ve rastiye ki biryara ku megekay der bikave yani بله از باور دکم دواری تکنیکی دا پرسکرگک me derket hevali me reji ve hewl bidin خو بگینم برز نوروز بله ام بچن گل میوان خویا دویمین حیا کو حوالی می رجی هولدان کو خو بگینم برز نوروز برز خانی هم بخیراتن بنا مامه
سپاس. بله منها جبریز نوروز جی پرسی ام قانون چارچوبی دا آخفن اف قانون چارچوبی وی هفته جخوا روزنامه روزنامه فرمی یا ترکیه ده هاته وشاندن هون وک جواکا ازدی لوی قانونی چوامه زدکن ده همان دمی ده دناوا جواکی دا نیرین این کوج بو وی قانون چارچوبی انگو دا خواز این کوج بو وی قانون چارچوبی درد کهون هون چواد نرخینن چواد بینن بله. سلاورز جبوی و تماشاوانین و براسي جوابك ما جوابك ازدي وك هر كسكي خوشبيني و ريني لبي دنك باشه از با بریز خانی دنگی و دنگ تمام. تیمه بله هم دنگی و سینن تمام تمام يعني جباكا ازدي وكا همي كسي او جي خوشبيني و دنگ مل مدد قرا نظام بوچي هوالی می رجی هولدن ویای چاره سر بکن بله ام دیسا بچن گل بریز نوروز حیا کو دنگی و چاره سر بو ام دیسا ورن گل و بله بریز نوروز دنگی و قطب بو هما جی کو مانه ده بردوام بکن کرم کن ببورن راست موقع موقعی مه جوت مه جیبو کو جیبینا مگکای دو مه جاره کی چیده به ولی داوی پنجه طبقه چی بو پیشنیازی تی بر بچاپ کو تی نخاش کرن لول راستی که یا ایگو به پیواجوی به بسری ویژنه کو هاتی آوا کرن کو تی داره بره کلی کورجی و قدی رولی کی مازن به و تکیلداری رخصتنا آزادی و دانشمندان و دیالوگ و آمدکاریه و بدن دیار بکن. جنها شون ده امبیجن مهک کنی دوما مثل بتشتکی دیار تونه هیگه اما کو نمینی جود مهجی. يعني بندواري هبو هناك كسين كو ديمقراطية تركيا قال لك تقسم كو يكي إيلونه رجع عشتية ده أبريال دركده هناك لبندهم كو لهمبري كومبليه وكا أوايكي نزكاتي تشوف بنا هي جود ما هي تشي لأن هركز لقولي قا دمك ديار دكان بي قبتش ديار دكان روشا لجنة كارو خاطر لجنة نزكاتي وأمدكاري تغيير آزادية دانشمندان نافره هیئت دولت ایرانش بروی و از دم هیویدی که گزارش نبود نبلی لسه نگو رو شکل بندواری و سکناندی و میزکرن و لهم بری و بسکنن راست راست آمدکاری جوابی که دموکراتیک خارج خستن کردن ما خفات میکو ورم پیکانین کارو خفات میکو تفجير كينو لباكوري كردستاني ودست بك يعمل ذكارية ذيتشير ببن يعني في نظر ده وكيكو بريارة مديكاي لبندواري زيادتر اما ذكارية كو بشتي بيا سيوي تشاوا ببن لسر بي زيادتر كارو خفاتي مجالكي برفره وگرام بونه بسکر و گوت کو هون آمده کاریا دکن و جخوا بریز آیشگل دوان جی هفته بوری دما کو جوین لدار خست بو گوت بو کو و کنگره و دشش ایلون دا پیکوری هم هنه کی جل سر وی یکی با خفن ناهین عالی دبیجن ویواری دا جی گلک نرخاندن هنه دی گوتن کو هونه پیشی کنگره کی لدار بخینن لی پیشیان نوروز کنگره مزن پیکوری هون دکارن هنه کی ویای جی زلالتر بکن جبوت همه شوانین ما بحثا کنفرانس و کنگره کی تکرن بلی کرم کن ما دقوت کو اف کنگره وجبو نوکرن تفجیر کینو پارتیه کنو نزیکاتیه کینو بفر بباجی و گریدای و دسپیت که نوبه لبلی هندسانن هیتا ما یکو هسترو کیمته دا جبو کنگ جبو که هر گربی وره اف دمکی هاته سکناندن اما دکاری به سایه گده نقاش مقرر آنین و درشترین آویل سر اما دکاری کنگره جی gelekî bandor kir û em li bendê hûn ku ev yasa bike vê meriyetê de bi hatinên hevalên li meyên ku tevlî siyaseta nû bibe bi ware tevgerekî nû partî beşekî vê tevgerê an jî nûkirina siyasetê bi xwe ye ne tenê her tişt
به پارتیه بگیره دایه و به خورد نوا و به هات نوا و به رحکی نو مه کنگره که آوا کرده با لبلی اف دندرجیا و باندور لسر کنگره مجیکه لگوری یاسای فرمی قانون بجاتنا لترکیه دشی ام دم حوجه کو ام دمکی هیچ درج نبودی ده ام بکارم کنگره بکن جبروی ام لگوری پروسیدور یاسای چهار شش ایلونه کنگره خواب بکن مکه بردف کامش جوتی و اف کنگره جبو آماده کاری ترگره کنو سیاست کنو جبو باکوری کردستان به دست بکن جو علی پارتیه به و اف کارو خپات بیشتر یاسا کتی مریتی اوشونده به تدریبونا پارتیین کرد به تدریبونا سیاست دموکراتیکا ترکیه به تدریبونا کسیم سوسیالیست و روشنبیر بخوان و به گله کی برفرخت گوری و آماده کاریا هیئت ما امرالیه ده برز پروین بودن نوروز نشان دادو ام هیچ دیگه کو بگه هیچ نوروز برحکینو با آماده کاریه کنو اما پشتی و دمکنیز ده اما کنگره کی به فرمی ده آورده لبراسیا خدا نوکرینه کی مازن ام پید بینه امورن هنك سر رولا جنان دي سبو بحثا لجنه انكر آوا کرنا لجلين بن في كوميسيون كر نها جنجي دخوازن رولا که دوی آشتی دا بلیزن و انها بخوشی دا دسپیکا برنامه دا بحث کر گلک دایی کن ما جواکا ما زارو کن خواهن دا کرن لی رحمه کو او قاس ایشو علم جدیتن هر تم دستی خوی آشتی درش کرن جن وی دوان کمیسیونان دا جیه که چوا بگیرن ما بأوائي كي فرميجي جبوكا بيجنين بن ريبريا دسلطاري أنجي سازين أو لهيدا بيك تيجي لجنايا كبن برلمانتوية دا بيك وري دشي لبا لجنايا دا هسنجيا جنو مير بنو نرتيا واتي دا جي بكرم اف بيشنيار كربو دي سابن بونايا لجنايا بيواجي مكانيزمايا دولتي دجي مكانيزمايا سياسية برلمانتوية دجي جبلی نورتیا جنه جداتر شر تایبەتمەندی کدا جنه سیاست آنجی لسر نزیکاتی و برهمین واده بکاربن کمیسیونه کی مکانیزمایی کی تایبەت جبوا وره آوا کرن کو بکارن کارو خپاتی خواه بکیم اد کمیسیونه ده بجه آنه بو گلک مینا کن دنیای گلک سرپهاتین کو دنیای لنتوا یکوی ده بوی بریارک جبو تدریبو ناجنن چاره سرین مسئلهین پرچون و آشتیه ده جهه که روله که چاوه دلهیسه ابدا خواه آمد دومه نها لبن بونایا کو لجنایا کو دوشمه پیک ورده و چخاص نونردیا جن تیده جه بگیره و کمیسیونه کو بن سیوانا واده پیک وره و کمیسیونه که تایباز جوه جنه هبیتونه بر اما راستارت پشتی دوشمه اوشون در ببینن لیش بو پارلمانتویه ده ارتش پیک وره هم وکن نونردیا جنه هم جبوه تایبەتمەندی کمیسیونه که جبوه جنه بردار کامه آجنه حوال من پارتی سیاستین دیتره هبیتونی خودست بکرن دانشمندان خواهیرن ام لسر و خارجی آماده کاری کنیم لیسا سر بخواه سازی انجی انسیاتیف انجیمان به سوسیالیست به فمینیست ترگره جنن آزاد جبوکو سر بخواه بکاربن و شوپاندنین راپورن انجی مکانیزمه که آوا کر آماده کاری خود بکن جبر هم دکارن بیشتر همه فرمولاسیون تین نقاش کردن تی دانستانن جبر کرولا جنه به پیواشیه تا گلکی دیار کرده نه تنش بوجی پاکی پیشنتی جبر دشمنی جنه جی رول خلبان سازی ادجین که و داخل همه بدون. بله از وی کیجی جواب بپرسم نها میگوید که افگاوا یکم یا قانونی هات آویتن دگاوا دویم داوی برپرسیاری زیرتر سرملی کی به و یا دویمین جی و گوید که نیرو لامه دیبون دناوا گلدا جبو و قانونا چارچوبه قد چتی گوتن چاودیرین و چنه هوانجی مرا پروه بکن از بخور وقت فیزیکی نلآمده بود رحیم المجیم الوربو ما الویدری شوپان مدید جوا کمان گل کرد لاشتیه ده تقص قاب نآویجه تبی همی بدلین هاتی داین لبله وقت ماستر پرست که اشتیه کی چاوه ادمه کی چاوه قوابتی نه کی چاوه اب پسیاری نتنه لسر دولتی اب پسیاری نتنه لسر خصنا کرد چی نامه اب پسیاری کی هر دو عالیه به مذاکره و دیالوگ که انجام پیش بکرده. از گلک سپاس دکم جبونا تفدیبون و نرخاندن نوع بریز نوروز. سپاس شیر باش.
بله ام بچن گل برزخانی اگر کو پرسکرکات دنگ هاتو و چاره سر کرن لگلوی برزخانی هم بخیراتن برنامه سپاس دکم. از هیویدارم نهاد دنگی گلوه چاره سر بوی باش دنگ باشتی. بله کرم بکن جواجی دخوازم وی که بزانبم هو قانونا چارچوبی کو در روزنامه فرمی دهات و شاندن و ام دکارم ببیجن که اف پیواجو نزدیک 2 ساله دومه گل بندی بو کو به وی قانونا چارچوبی پرسکرکا کورتشی و که پرسکرکا کورت وره پینا سکرن لعادیه که هین کس بیجن کو افگاوه که گرینگه لعادیه دنجی رخنه اند درباری و قانونا چارچوبی آنگو بناف کرن آوه هیا هون ویای چواد بینن سلام ورز بوی و تماشاوانین و نها قانونا چارچوبی یا وی پیواجو آشتی دموکراسی البته که هر کسک بخوشبینی و ارینی لی میزدکه لی باوری دوی درباره ده نه زیده بهیزه باوری کمه جبر کو گل تایبت آلی کرد آلی جبه yani انیه دموکرات گاوی بربچاو نابینه گاوی ارینی حتی نهات نابیتنی جبوی ویجی گل براستی ددلی مزدکه بباوری لی مزدکه دخوازه پیره پشگیری ده به بگام آویتنا ریبری گلی کرد سروک آپو باور دکه گل بوی گلک کیف خوشه گلک باور دکه لی آلی دولت ده گل نه yani باوریا گل نه تمامه باوریا گل دویواری ده بجی ناتیه جبر کود آلی دولت ده گاو نات ناویتنی گاوی بربچاو گاوی تینه خواستنی نها از بیجم پیشیا شر تیتا گرتنی گاوی پیشی شر بگره آلی جبه انیا کرد و هاتیا آویتن لی پیشیا دموکراسی دوی به پیشیا شرطی گرتن پیشیا دموکراسی بد به پیشیا دموکراسی بگاوی بربچاو تیتا وکرنی بگوتنا نای وکرنی yani çarçova hati amade kini çarçova ki em karım bejin globare هندروی داگرتن لازمه گاوین بربچاو لازمه دا کو گل جی به باور بکه و daha خورد پشتگیری جی بده راستی از وسا باور بکم کو انیا کرد البته که البنده دولت جی نامینه جبر کو بیتر آلی کرد د آلی فکری ده د آلی اخلاقی ده بیتر پشتگیری ده پیواجه آشتیه و دموکراتیک و دخوازه هم پی باوره هم دخواست که و دخوازه پیک وره جبویه جی گلی کرد لیبیا و نامینه لید آلی دولتی ده جی البته کی تنه بالی کی نابه ev پیواجو ev دیروک yani دیروک که نوت تنویساندنی تنه بالی کرد نای نویساندنی دنوا yani آلی دولتی و آلی گلی کرده جبویه جی دوی وارده yani gel دخوازه وان گاوین کو و پیواجوی پیکتینه نواروکا چارچوبه نب گوتنا لب گرنا رابر دکه بچاوه خواه ببینه گل بندوانه نها بریز نوروز ویسال هنک تشتی گرینگان نزمان از خوازم اوسا پیوه گری بدم اف گلک گرینگه روژا دشمه از بیجم تی گوتن yani بریز نوروز دادیار کنه و روژا دشمه yani kombuyine keye ve komisyon beni ava کرنه درایامه ده لگو یا ev avakına komisyona gelek giringe او از ویجبی بیجم دوان komisyona da hebuna jinci gelek giringe civak em gelek jarad vejin ji mêrûjin ji hebûna mêrûjin tê te avakirine dema ku piranî mêr te de cîbigire wê dîsa fikrê mêr te de bîtir hebe lê ez bibêjim rengînî û dewlemendiya
فكري جن جي كم به وقالك جي كم بن و تمام نبه جبوي جي هبونا جنا دبان كومسيونا دي جي قرتنا وان هر چندی دربی به کمیسیونی دی مطلقه و کمیسیون جنا سربخوش بشخلن و دخوازی خواه البته کی زلال بدن رابط کرن و پیشکش کرن لی دوان کمیسیونا دی جی گرتنا جنا گلک گلک گرینگه بله همان دمیده برسانی هم ویج بیر بخینن کو ریبر عبدالله وجلام بریا جی گلک جارا گوته بو کو یکو دکارن رول سرکه بلیزن جنن یعنی دامزرینری کو بنگهین وک جن پیناسه کربو جبوی وی هونه چه ببیجن دما کوم بحثا اشتی دکن دیسا رولا خویا دوی پیواجوی لیستنه ده بێگومان هەبوونا ژن gelek giring e weke rêber Apoşî gelekî bi giringî ne carekê gelek cara û herdem jî tîne ziman niha me got nîvê civakê jin e û yani hebûna jin di nav îrada ku civakê bi rê vedibe hebûna wê tê de cî girtin gelek giring e û jin ji ber vê pergala heya niha vê hişmendiya heta niha jin gelekî zehmetî dikişîne, jin gelekî êş dikişîne. Divêt pêşiya vî bête girtinê ê çawa bête girtinê bi hebûna jin, bi îrada jin, bi fikrê jin, bi dewlemendiya fikrê jin di nav de cî bigire wê gelek bandorekî cuda bike. Ji bo vê jî hebûna jin van komisyona de cî bigire wê gelek girîng be û geleke jî hebe û ji xwe ev pêvajoya aştî û demokratîk nû dest pê kirî bi taybet ji bo jina gelek girîng e heta niha jin tune bûn. Jin yani wekî tê zanîn hebûna jina nedihat hesabkirinê. Jin ji bo hinek tişta bûn, ji bo her tiştekî nîbûn. Ji bo wê jî di vê pêvajoyê de wê hebûna jina cî bigire. Wê jî ne bi lewma cî jin pêşengiya wê girtin yani jin pêşengî jê re bikin û dikin elbette ki wê îrada xwe jî tê de bidin diyarkirin, bidin raberkirinê ev gelek giring e. بله ام سر وی یکی جی بسکنن ها هین عالی وی وکه تنی به چکرنی انگو به دنکرنا چکان پیناسه دکه لیل عالیه دنا پرسکرک که 100 سالی لپیشیا میه جبوی وی هونه چه ببیجن جبونا دا خوازه گلی کردیسا پیکاتین اولی گلی می کردی زدی ده همان دمی دا علوی جبوی وی هونه چه ببیجن من dîsa got ez dîsa dubare bêjim niha ev pêvajo ji bo jina taybet ji bo ciwanan ji bo karkeran em bala xwe bidinê karker çi qas pirsgirêkê karker hene çi qas pirsgirêkê ciwanan hene ciwan dixwînin hember xwandina xwe kar nabînin û dest karekî bikin jiyana xwe pê debara xwe bidomînin karker cîtinek yani derfetire kar bike kar dike berhemê xwe nastîne ya îro karker li Tirkiye çi halî de em belkî ne rast ne li wê derê ne nav de ne lê em di riya medyada di riya sosyal medyada em takîb dikin em dibînin ku karker çi halî de ne jin hebûna jin bi rastî ji kuştin û ji zilim û zordariyê pêştir serserê jin tune ye li Tirkiye nav pergala heyîn de nav sîstema heyîn de ji bo wê hebûna jin ji bo jin ê gelek tişta bixarabîne ez bêjim bawerî ji xeynê yani ola serdest baweriyê di nayê qebûlkirinê hebûna nayê qebûlkirinê lê mêzekirin gelekî seqet e gelekî çewt e gelekî şaş e ji bo wê yani sarbûn û cudabûn dijminatîkî pir mezin nava baweriyên cuda de heye nêzîkbûneke rast nîne ji baweriyan re zimanê cuda re gelên cuda re rengên cuda re ji nasnamên cuda re ev tev rengê demokrasî ne ev tev dema ku ev tev tamam dibin her yek ji vana digîje heq û mafê xwe demokrasî wê hingî heye demokrasî çi ye yani demokratîk bûyîn qebûlkirina van rastiyan e van hebûnan e van dewlemendiyan e van
van çand û zman û bawerî û hebûnê cuda ne. Demokrasî yani pêşî vekirina van e, qebûlkirina van e, hişmendiya li hemberî van guhartin e. Ji bo wê jî yani ez bibêjim dewlet hikûmet ez bêjim hikûmet dibe ji bo ku li ser hekim bimîne her tiştekî li gorî berjewendiyê dema ji bo xwe amade dike an jî li gorî wê nêzik dibe. Lêbez yani dewlet weke ku ê ku dixwazin hebûna dewletê, hebûna milletê Türk pêşa roja wî bifikirin gerek ew li vê pêvajoyê xwedî derkevin. Yani heqîqet wê dibêje hegene hebûna Tirkiye jî tuwateya xwe nîne. Tirkiye jî bi vî awayî bi vî halî bi van tiştê me bal kişande serê bi nebûna van bi nêzîkbûnê çewte ji van hebûna van rastiyan re Türkiye jî tu car demokrat nabe. Tu car nagîje mafexa, tu car aramîl Türkiye çê nabe. Tu cara bi vê halî bi vê nexweşiyê bi van problema ve van hişmendiya ve li Tirkiye pêşketin çê nabe, ronahî çê nabe, aramî çê nabe, hebûn çê nabe, têrkirin çê nabe. Gel xweşbînî nava gel de hevsengî, hevrengî, hevtamamkirin, hevfemkirin nava gel de çê nabe. Bi vî warî de pêşketina vê pêvajoyê, seraskirina vê pêvajoyê û taybet jî qanûn de nava zagonê de cîkirina wê gelek girîng e. Heta nava zagonê de ev rastî cî negirin yani bawerî dîsa tune ye. بله Nava qanûn de cî bitin. بله هم بحثا ماکه زاگونه دکن هم بحثا anayasayê dikin Belê, بله rast e. دیسا ده heman Belê, demê di de nav qanûn de nav maka zagonê de heta cî negire ne misogere. بله Her kesek dîsa kare li gorî xwe nêzik bibe. Lê gavê di nava maka zagonê de misoger ve her kesek jor heta jêr her kesek neçare li gorî vê tev bigere, li gorî vê nêzik ve li gorî vê gav bavêje. Ji bo wê jî çerçeve gelek girîng e û divê kesek nelbendê be ku hikûmet vê tiştî bike vê rastiyê xwedî derkeve an pêk bîne bixwe bike û giraniyekê bide ser hikûmetê jî hikûmet jî da ku neçar bawere ser riya rast û pêvajoyê rast nêzik bibe vê pêvajoya gelek girîng bedêlê hev qas mezin hatine danî êşê mezin hatine kişanê gelek bargiranî çêbûye gelek şûnketin çêbûye بله و اینها بحثا ji bo ev tev vala dernekeve ji bo ev tev şûn da neyekişandin gereke çi bikeve ser milê rêxistina partiya kesên demokrat enî pêşketî rêxistinê jina hemû rêxistinê sivîl her kesek divê rastî jî li erka xwe xwedî derkeve û rola xwe bilîze em jî weke civaka êzdî em elbette ki alîgirin heta dawî em alîgirê vê demê ne ê vê pêvajoyê ne em di nava vê pêvajoyê de dibînin mafê me heq û hûqê me di nava vê dewletê de bi vê pêvajoyê dikare were misogerkirin ji her kesekî bîtir jî em pêwîstiya xwe pê dibînin û elbette ki erka ji bo vê serkeftina vê pêvajoyê dikeve weke her kesekî dikeve ser milê civaka êzdî û rêxistinê wê ye berpirsiyar û ku pêşengê ji civakê re dikin berpirsiyarî gelek girîng dikeve ser milê wan dikeve ser milê rêxistina mejin ev erka her yekî ji me ye û divêt em tev jî bi berpirsiyarî û bi hişyariyekî mezin li vê demê li vê pêvajoya xwedî derkevin. بله برێز خانê niha beriya jî rêberê gelê Kurt Abdullah Öcalan ji bona şengalê jî nameşandibû ji bo civaka me êzdî jî nameşandibû û vê yekê jî daxwaz kiribû. Gelê Avrupayê jî bikaribin vegerin ser axa xwe vegerin cîwarê xwe. Em dizanin ku îro bi deh hezaran civaka me êzdî li Avrupayê ji ber ku wê demê neçarman malên xwe gundê xwe vala bikin biçin ji ber zextên dewletê li ser wan hebû ta ji dema Osmaniya bigire heya îro jî em dizanin ku îro gelek zêde civaka me êzdî li Almanyayê dimîne. Ji bona vegerê hûn çi difikirin mîna ki daxwazê we di vî warî de çi ne?
ev pêvajo bi pêş bikeve, ev pêvajo gavê erêmî bêne avîtinê, gavê ku baweriyê didin, û di nava wekî me gotî di nava Merkeza Gonê de misogerî çêbibe, pêşe rojek yani qenebe hinek gavê ku misogeriyê raber dikin, baweriyê didin çêbibin, civaka êzî amade vegere welatê xwe vêga jî diçe lêbelê pirsgirêk gelek zêde hene yani civak dixwaze gelê me êzî dixwaze vegere gundê xwe warê xwe lê aramî tune eq û maf nayê parastin neheqî heye pêşî girtiye êrîş hene neheqî heye newkevî heye nêzîkbûnê şaş hene ji bo wê yekê jî yani civaka êzî vêga jî diçe witê gelekî bi germayî jî diçe witê lê misogerî nîne yani misogeriya pêşerojê tune ye ev bawerî hê natiye dayînê ji bo wê jî civaka êzî ji vê pêvajoyê gelekî bihîviye gelekî kêfxweş e û piştgirî jî dide belkî piştgiriya dide bi awayekî ne wektê xwastinê ne temamen ne bes e lê civak bi vê pêvajoyê re û dixwaze ev pêvajo pêş keve pêvajo bi ser bikeve pêvajo wekî min gotî baweriyek bête dayînê bi gavavîtina re bi misogeriyê re hinek tişt çêbibin civak elbetekî belkî sedî sed her kesek venegere lê piraniya civaka me ê vegere ser warê xwe û gundê xwe cî xwe vegere. بله. د داویه دا دخوازم جوه وی یکی جی بزانبم میناک پشتی کو اف قانونا چارچوبهی درکت و انها بحث کر کو نرخاندن ناو جواکا ازدی گلیمه دا جیته چه کرنه لی میناک جورو شوندا هونه کی جان خباتا بمشینن ام هنه کی جی بحثا وی یکی بکن و اکسیوانا مجلسا جنین ازدی هم دواری قانونا چارچوبهی دا دیسا و بحثا تکوشینه کر لآوروپای دوی تکوشینه که چوا وره رابر کرن بریوی و پرسا بریوی ده بالکشان بستر شنگالی جی نها اپ پیواجو براستی دریه کینوه پنجره کینوه جبوی تبای روجلات آنابه حتی جبوی تبای مروبای میناکه کی دیروکیه میناکه کی قرنیه قرنیت صد ساله 21 ده پنجره کینو دریه کینو هشمندی کینو جبوی جبوی پرسگرک ورن چارەسەرkirin پرسگرek çendî cidî bin çendî mezin bin çarەseriya wan jî heye yani felsefa rêber apo ev tişta daye diyarkirinê û di der raberkirinê jî ji bo wê jî ji bo rojhilata navîn ev pencerekî nû ye şengal jî di nav de elbettekî ji bo statûya şengalê were qebûlkirinê ji bo gelê şengalê di xweseriya xwe karibe hebûna xwe bidomîne bigîje heqê xwe mafê xwe û xweseriya xwe xwe birêve bibe bi heq û mafê xwe jiyaneke aram karibe bimeşîne li ser axa xwe ev pêvajo ji bo şengalê jî ronayekî mezin vedixîne pêşe rojekê ronahî raber dike û gelek girîng e ji ber vî sedemê jî gelê me şengalê jî yani bi giştî tevayî piştgirî dide vê pêvajoyê ji bo vê pêvajo dixebite em werin ser Avrupayê elbettekî ji bo pêvajo ser bikeve ji bo ku pêvajo serkeftî bimeşe barekî giran erkekî girîng jî dikeve ser milê rêxistinê me li Avrupayê wisa jî rêxistina civaka êzdî û taybet jî jina êzdî rêxistina jina êzdî bi rastî vî warî de elbettekî di her firsetekê de pêvajo tê tester ziman pêvajo yani hewildan heye ku pêvajo gel bête naskirinê ku gel bizanibe pêvajokî çawa ye ji bo wan çendî girîng e ji bo wan çi xwaretîne û her wekî nêda ku baştir karibin lê xwedî derkevin baştir karin piştgiriyê bidin û baweriya wan jî hê baştir zanist pêş keve û bi yek dilî bi yek destî bi hewin re bi rêxistinî bikaribin di nava vê pêşerojê de
yani münaseba ve pevajua diroki ezdici bikaribin yani bak ezdici bikarbe ma pekate de misoger bike بله و bikarbe de hakkı xab ma pekhat binasnama xab behbuna xab bariya xab de jiyam bike servi esası karu kabatek dibene basbe u dibinin jine base karın bejin jine base le teta meşandını cibra hangi elbette ki هب رنگ کدنی خورترجی هولدان هنه کو ev وره مشاندنی بله اثر سکنانه کی به آوای به مستوی ده به چرچوی ده هیه بله ام گلک سپاس کم بریز خانه عقال جبونا تهولیبون و نشخاندناوه سپاس جواره بله تماشاوان هیجا ام هاتن داویا برنامه خوا حتی هفته کدن بمینندنا و خیر و خوشیده